tadanya benar anak klaben binena tak kira teti kancana pas tuli mayita pendem pas tuli mayita pendem marke pon kotuna etaman lambe yang ke ore mulja mangken pedang setar dari kamar seku ke kasur lembu kain pote mangken kotu apinda ekoku pendem kapume bentuknya tapi beko mangken dalam kopuran tada seperti peren aku tengkala muda ampun peka kane madam mereng berekati bian tanam no jalan berlebatan roba ratin dan genteng tambah banyak seka sem-sem mangken pon tada boleh beda orang senga bese tetipa kena cacing tanah tetipa kena cacing tanah sampai se akare tolanga keneka pon teti toncuan kapume belina pesan dari kamar seku ke kasur lembu kain pote mangken kotu apinda ekoku pendem kapume dalam kopuran tada seperti perlu petang cala modern ampun peka kane madem mereng berekati bian tanam no jalan berlebatan beratin ben genteng tambah banyak seka sem-sem
pun